uyu munsi nta yindi nkuru iri ku mitwe y'ibinyamakuru byinshi hano ku isi usibye inkuru ya rurangiranwa Cristiano Ronaldo wambitse impeta umukunzi we akaba n'umugore we Georgina Rodriguez, ikaba ari impeta ifite agaciro ka miliyari 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Ariko se iki cyateye Cristiano Ronaldo kwambika umugore we impeta ifite agaciro kangana gutyo? Ese uyu mugore bamaranye igihe kingana iki? Ese umubano wabo wari wifashe ute? Byose ugiye kwimenyera muri iyi nkuru yo kuri uyu munsi. Ese ubundi Cristiano Ronaldo mu rukundo afitemo ayahe mateka? Nabahe bantu bazwi b'ibyamamare cyangwa se bandi bagiye batandukanye bakanyuzanyijeho na rurangiranwa Cristiano Ronaldo? Uyu ni umwe mu bagabo, akaba n'umuntu wa mbere ukurikirwa cyane ku rubuga rwa Instagram, ariko iyo bigeze mu rukundo nabwo inkuru ze ziramenyekana kandi zikaza ku mpapuro z'imbere z'ibinyamakuru byose ku isi. Uyu munsi Cristiano Ronaldo ari mu binyamakuru biturutse ku mpeta y'agaciro gahambaye yambitse umugore we Georgina Rodriguez, ikaba ari impeta ifite agaciro k'amafaranga miliyoni 5 z'amadolari y'Amerika. Iyo yashyize mu mafaranga y'u Rwanda arenga miliyari 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni ibintu bihambaye kuba umugabo yafata icyemezo cyo kwambika impeta umugore. Uwo mugore mu by'ukuri aba yaramukoreye ibintu bihambaye, aba yaramwiyeretse akamwereka ko akwiye koko ako gaciro kose. Cristiano Ronaldo gufata icyemezo bitewe n'iki? Georgina Rodriguez baramaranye igihe kingana iki? Ese iyi nkuru y'urukundo rwabo yose imeze gute? Urakaza neza, iyi ni Umunota TV official. Aha niho ugomba kumenyera amakuru yose agezweho kandi acukumbuye mu busesenguzi ndetse no mu buryo bwose bwimbitse. Tubane mu biganiro ndetse n'amakuru agiye atandukanye. Ngiye gutegura ikiganiro cyo kuri uyu munsi. Amazina yanjye nitwa Gladiator, ndagusaba gukanda subscribe cyangwa se abone aho hasi ibara ry'umutuku. Ibyo ngibyo nubikora bizagufasha kugira ngo amakuru tubategurira ajya kugeraho mu bambere. Murakaza neza, naho ubundi ngiye nkuko nabibabwiye, amazina yanjye nitwa Gladiator. Mwijoro ryatambutse rya tariki 11 Kanama cyangwa se mu kwezi kwa 8 uyu mwaka 2025, Georgina Rodriguez abinyujije ku rubuga rwa Instagram yapostinze ifoto kuri ubu yamajije kugira abayikunze cyangwa se ama likes, abantu babayihaye agatima barenga miliyoni. Iyi foto ni ifoto ya Georgina Rodriguez ari kumwe na Cristiano Ronaldo, kakaba ari akaboko cyangwa se na amaboko yabo bombi, ariko akaboko ka Georgina Rodriguez kari hejuru ka Cristiano Ronaldo. Akaboko ka Georgina kambaye impeta, ikaba ari impeta ya diama. Ni imwe mu mpeta zavugishije abantu benshi, aho by'umwihariko nk'ibyamamare iyo bikoze igikorwa nk'iki abenshi bajya kureba ngo ese na agaciro kangana iki iyi mpeta ifite. Ese ibi bikorwa cyangwa se impeta bambitse Georgina Rodriguez guza amafaranga angahe cyangwa se ifite agaciro kangana iki? Ibyo by'umwihariko bikabisobanura agaciro umuntu aba afite mu buzima bw'undi cyangwa se uko umuntu valeri aba guhereza mu buzima bwiwe. So Cristiano Ronaldo yambitse impeta Georgina Rodriguez, ikaba ari impeta by'umwihariko abahanga mu bijyanye n'amadiyama bavuga ko ari impeta ifite byibura 80% by'umwimerere ya diyama. Nuvuga ngo ni diyama by'umwimerere. Urebye umwimerere wa diyama, iyi diyama ikoze muri 80% bya diyama ya nyayo cyangwa se y'umwimerere. Iyi diyama rero Cristiano Ronaldo yahaye umukunzi wa Georgina Rodriguez, ikaba ari impeta by'umwihariko ikoze mu buryo cyangwa se ifite isura cyangwa se imigaragarire yitwa Ovocat Diamond. Ni diyama ziba ziteye nk'igi cyangwa se zifite izigaragara cyangwa se imiterere yazo ijya kumera nk'igi usanzwe uzi. Ikaba ari diyama nkuko nabigarutseho ifite isura cyangwa se imigaragarire yitwa Ovocat Diamond. Ikaba ariyo shape cyangwa se mu ndimi z'amahanga niko babyita. Ikaba ariko ni kuvuga ngo ni diyama, ni impeta ariko by'umwihariko igizwe na diyama 80%. Nuvuga ngo ni impeta ibiyigize cyangwa se ibiyikoze harimo 80% bya diyama nyayo cyangwa se diyama y'umwimerere. Iyi impeta rero yamwambitse ikaba ifite shape cyangwa se imigaragarire y'igi cyangwa se ikaba ari impeta iteye mu buryo bw'igi. Mu cyongereza babyita Ovocat Diamond. Ni diyama by'umwihariko uburyo zikozemo ni diyama urumuri rwazo cyangwa se imigaragarire yazo zihita zikwiyereka, cyangwa se ni diyama urumuri rwazo rurashininga cyangwa se rurigaragaza kurenza uko izi diyama wazimurikaho ikintu kimurika. No kuvuga ngo ni ya diyama niba wenda ari shenete wambaye mu ijosi cyangwa se ari impeta baguhaye, iyo mpeta igomba kuba igaragara no mu mwijima. Nyine ihita yigaragaza, urumuri rwayo rurigaragaza, bitandukanye n'izindi aho zigaragara zimuritswe n'amatara cyangwa se ikindi kintu gifite urumuri. Nicyo gitandukanya iyi diyama Cristiano Ronaldo yambitse umukunzi we n'izindi diyama zigiye zitandukanye. Nkuko nabigarutseho, ni diyama ikoze mu buryo cyangwa se ifite shape mu ndimi z'amahanga cyangwa se imigaragarire yitwa Ovocat Diamond. Zikaba ari diyama by'umwihariko zitandukanye n'izindi kuko izi diyama ubwazo
n'urumuri cyangwa se zirigaragaza bitarinze gusaba ko uzimurika. Nubango niyo haba ari mu mwijima ungana ute ni diyama ibigaragara ko umuntu ayambaye, ni mu gihe izindi bisaba ko amatara zimurika cyangwa se zikaba ziri ku rumuri kugira ngo ubone koko ko ari diyama. Ikindi kandi twagarutseho nuko iyi diyama ari diyama igizwe na 80%, iyi mpeta igizwe na 80% bya diyama ya nyayo cyangwa se yo mwimerere. Urumva ko ni mu mpeta zihenze cyane. Amaduka atandukanye ku mugabane w'Uburayi by'umwihariko acuruza ibijyanye na diyama yagiye afata ijambo kuri iyi diyama cyangwa se iyi mpeta Cristiano Ronaldo yambitse umukunzi akaba n'umugore we Georgina Rodriguez. Iyi mpeta abenshi bazobekeye cyangwa se b'impuguke mu bijyanye n'amadiyama ndetse n'andi mabuye y'agaciro n'uburyo agurishwa bavuga ko iyi mpeta Cristiano Ronaldo yambitse umugore we Georgina Rodriguez igura miliyoni, byibura amafaranga ashobora kuba atajya munsi ni miliyoni 5 z'amadolari ya Amerika, akaba ari amafaranga yashyize mu Nyarwanda arenga gatoya miliyari 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Niyo mpeta Cristiano Ronaldo yahaye umugore we, ikaba ari impeta yamwambitse ku munsi w'ejo nk'uko Georgina Rodriguez abinyujije ku rubuga rwa Instagram yabisangije abamukurikirana barenga miliyoni 60. Ikaba ari ifoto yasangije abamukurikirana, aho ari ifoto igaragaza akaboko ke ndetse n'aka Cristiano agaragaza iyi mpeta yambaye. Ikaba ari impeta ifite shape cyangwa se imigaragarire ijya kumera nk'iyigi. Ikaba ari impeta by'umwihariko nk'uko twabigarutseho ifite agaciro ka miliyoni 5 z'amadolari ya Amerika, ni ukuvuga amafaranga miliyari 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Ikaba by'umwihariko kandi ari diyama igizwe na 40, ikaba ari impeta by'umwihariko igizwe na 80% bya diyama y'umwimerere. So wakibaza ngo ubundi mu by'ukuri Cristiano Ronaldo ukoze ibi ngibi utanze impeta ifite agaciro kangana gutya ni muntu kimwe iyo bigeze mu bintu byo gukundana cyangwa se cy'urukundo? Ubundi mu busanzwe Cristiano Ronaldo na Georgina Rodriguez umubano wabo watangiye mu mwaka wa 2016 nibwo umubano wabo watangiye. Gusa mbere yaho Cristiano Ronaldo uhereye mu mwaka wa 2009 kugeza mu 2015 yari mu rukundo n'umukobwa umurika imideri akaba icyamamare ndetse n'ikirangirire mu bijyanye no kumurika imideri yitwa Irina Shayk. Ni umukobwa uvutse mu mwaka wa 1986, akaba ari umukobwa ukomoka mu gihugu cy'Uburusiya. Uyu mukobwa rero kuva mu 2009 kugeza mu 2015 uyu mukobwa ari mu rukundo na rurangiranwa Cristiano Ronaldo. Uyu mukobwa Irina Shayk yakundanye na Cristiano igihe kigera ku myaka 6, aho aba bombi bamenyanye mu mwaka wa 2009 bahuriye by'umwihariko mu birori byo kumurika imideri ya Armani Exchange. Ni ibirori byabaye mu mwaka wa 2009 nibwo Cristiano Ronaldo ndetse na Irina Shayk bahuye. Uyu Irina Shayk umubano wabo na Cristiano Ronaldo ukomeje gukura ndetse uko imyaka yagiye yicuma ibyabo bikomeza gufata indi ntera cyangwa se bikomeza gukura. Nyuma yaho mwaka wa 2011 mu kwezi kwa kabiri kuri Saint Valentin y'uwo mwaka wa 2011 Cristiano Ronaldo yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho uyu mukobwa yari ari muri iyo minsi amwambika impeta amusaba ko yazamubera umufasha. Hari mu kwezi kwa kabiri kuri Saint Valentin mu 2011. Umubano wabo nk'uko twabigarutse yari yatangiye mu 2009, ariko mu 2011 Cristiano aza kwifuza ko ibintu byabo byafata urundi rwego. Nyuma yaho Cristiano Ronaldo yaje gushinjwa n'uyu mukobwa bakundanaga witwa Irina Shayk ko yaba yaramuciye inyuma, ibintu Cristiano Ronaldo yahakanye. Uwo mubano wabo wakomeje gukura ariko ugenda ucumbagira ndetse mu by'ukuri ubayeho ku bugenge. Uyu mubano rero wabo navuga ngo umusumari wa nyuma mu isanduku waje guterwa mu mwaka wa 2014 ubwo uyu mukobwa bahoze bakundana witwa Irina Shayk yangaga kuza kwitabira ibirori by'isabukuru y'imyaka 50 y'amavuko ya mama wa Cristiano, Maria Dolores. Ibi ngo byabaje cyane Cristiano Ronaldo kuko ngo byamweretse ko uyu Irina Shayk adafata umuryango wa Cristiano nka kimwe mu bintu by'ingenzi cyangwa se ngo awubahe awushyire mu bintu bya mbere yitaho. Uyu mukobwa yanze kuza mu birori by'isabukuru ya mama wa Cristiano, ngo na mama wa Cristiano byaramubaje cyane, bimwereka ko uyu mukobwa nta gahunda n'imwe afitiye umuryango w'umuhungu we. Ibyo bintu rero byabaye nk'ibisiga noneho bishenya umubano n'ubundi wari ubayeho ku bugenge wa Cristiano Ronaldo ndetse na Irina Shayk. Nyuma yaho mu mwaka wa 2015 Cristiano Ronaldo abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze yatangaje ko we na Irina Shayk batandukanye mu bwumvikane, aho buri wese yanyuze ize nzira mu rwego rwo kugira ngo buri umwe abohora undi bareke kugomeza kubangamirana kuko umubano wabo babonaga utashoboka. Cristiano Ronaldo na Irina Shayk mu gutandukana kwabo bisobanurwa byibura mu mpamvu eshatu. Iya mbere yasobanura itandukana ry'aba bombi, icya mbere kivugwa ni ukudaha agaciro umuryango wa Cristiano Ronaldo. Twabigarutseho ko Cristiano Ronaldo kimwe mu bintu bya mbere yubaha ndetse anahereza umwanya we cyane ni cyitwa umuryango we, by'umwihariko mama we Maria Dolores. Uyu mukobwa rero bakundanaga yitwa Irina Shayk kuba atarabashije kuza mu birori by'isabukuru ya mama Cristiano Ronaldo
by'umwihariko ikaba ari isabukuru y'imyaka 60, ibirori Cristiano Ronaldo yari yateguye ndetse ashaka ko umukunzi yaba birimo, byamweretse ko adafite ku mutima umuryango wa Cristiano Ronaldo. Ngikindi cyanabaje Cristiano ni uburyo umukobwa yahoraga abuza Cristiano kuzana mama we mu birori byose. Yamubwiraga ngo uyu mukobwa Irina Shayk yigeze kuya Cristiano atari kose kubera iki mama wawe mu birori byari byo byose aba hari ngaho za Ballon d'Or n'ibindi birori bye bitandukanye ukaba wamuzanye, atukwiye kuzahitamo umwe muzajya musohokana mu birori hagati yanjye nawe. So ngiki kintu nacyo cyongeye kubaza Cristiano Ronaldo, kuko namwe abakurikirana amateka ya Cristiano muze mubano we na mama we, ni ukuvuga ngo ushaka Cristiano udashaka mama we bombura babura. Ni ukuvuga ngo umubano wa Cristiano Ronaldo nawe ugomba gukunda kuko nakunda mama we. So Cristiano Ronaldo nyuma yuko Irina Shayk amweretse ko atitaye cyane ku muryango we ndetse na mama we, by'umwihariko byamubereye rimwe mu masomo amufungura amaso, amwereka ko Irina Shayk atari umukobwa bakwiye kuba batindana. So indi mpamvu yakebye sobanura gutandukana kwabo ni impamvu ivuga kutaba hafi ya Cristiano Ronaldo. Ngo inshuro nyinshi Cristiano Ronaldo yasabaga uyu mukobwa kuba yaza kumushyigikira kuri stade, ariko Irina Shayk akabyima amatwi ndetse ntanabikore. Ni kimwe mu bintu byabaje Cristiano Ronaldo, aho bitandukanye n'uyu munsi kuri Georgina Rodriguez we usanga inshuro nyinshi aba yaje ku kibuga kwihera ijisho ndetse no gutera ingabo mu bitugu umugabo we Cristiano Ronaldo. Ariko ku rundi ruhande Irina Shayk we wo mu bihe byabanje cyangwa se wo babanje gukundana, bo basangaga ibijyanye no kuza ku kibuga atari binakozwa. Ikindi gisobanura umubano wa Cristiano Ronaldo na Irina Shayk utarigeze ukunda, ikindi kibisobanura ngo ni uburyo uyu mukobwa atigeze abasha kwereka ko yakita kuri Cristiano Junior. Ni umwana wa Cristiano Ronaldo, akaba ari nawe mfura ye, ngo nta karakteri nta miterere na mikeya yo kuba yaba umubyeyi mwiza yigeze yereka Cristiano Ronaldo. Kimwe mu bintu byatumye Cristiano ashobora kuba yatandukana nawe, kuko yabonaga adashobora kuzarera neza umwana we witwa Cristiano Junior. Ngo by'umwihariko na mama wa Cristiano Junior we nyir'ubwite yabwiye Cristiano ko abona uyu Irina Shayk ashobora kutazarera neza umwana wabo witwa Cristiano Junior. Usibye ibyo kandi ibi byiyongeraho ngo akazi aba bose bakora cyangwa se aba bombi bakoraga, Cristiano yari umukinnyi, Irina Shayk akaba umunyamideli. Ibi byatumaga inshuro nyinshi baba batari kumwe ndetse bakaba bari no mu bice bitandukanye by'isi, umwe ari Burayi undi ari muri Amerika n'ahandi yagiye hatandukanye. Ubuzima bwo kudahura cyane ndetse ugasanga inshuro nyinshi hagati yabo harimo urugendo rurerure kugira ngo babonane, biri mu byatije umurinde kuba umubano wabo utarigeze uramba. Gusa ntibikuraho ko umwe mu bakunzi Cristiano Ronaldo yigeze kugira bakanyuzanyijeho, gusa ibyabo bikarangira nabi, bikarangira buri wese anyuze ize nzira, ariko kandi bikarangira mu marira. Nuko uyu Irina Shayk nawe yazamo. Umunsi batandukanaga rero uyu Irina Shayk yavuze ko kimwe mu bintu bimutandukanyije na Cristiano Ronaldo harimo uburyo ari umugabo ushobora kuba atubaha abagore. Ikindi kandi Cristiano Ronaldo akaba ari umuntu ushobora kuba aca inyuma uwo bakundana, kimwe mu mpamvu uyu mukobwa yatanze. Ikindi uyu mukobwa ubwo yatandukanaga na Cristiano Ronaldo, uyu mukobwa yasabye abamukurikirana ku rubuga rwa Instagram ko niba ikintu bamukurikiranye hari uko bazi ko yakundanye na Cristiano Ronaldo, ibyo bintu akaba ari byo bintu bamuziho bagakwiye kumwaniforinga cyangwa se kurekeraho kumukurikirana ku mbuga nkoranyambaga. Abantu barenga 11 baraye bamwaniforinze bavuga bati niba koko twari tukuzi nk'umukunzi wa Cristiano ukaba tubwiye ngo niba ari cyo kintu tukuziho cyonyine twese turekere kugukurikirana, reka tureke kugukurikirana. Byarangiye mu ijoro rimwe abuza abantu 11 z'abamukurikirana. Ibi by'umwihariko byongera kwerekana urwego ndetse n'izina riremereye cyane Cristiano Ronaldo afite. So Cristiano Ronaldo nguwo mu rukundo mbere gato yuko ahura na Georgina Fernandez Rodriguez hari mu mwaka wa 2016. Tubigarutseho urwo rukundo yabanje kujyamo n'uwitwa Irina Shayk Umurusiyakazi. Uyu akaba ari muri kamideri, akaba umuhanga mideri ndetse n'indi mirimo igiye itandukanye. Uyu mukobwa batandukanye mu mwaka wa 2015 maze buri wese anyuriza nzira, aho batandukanye mu bwumvikane kugira ngo buri umwe abohore undi. Ariko noneho Georgina ndetse na Cristiano Ronaldo ibyabo byatangiye gute, umubano wabo watangiye ute? Aba bombi bamenyanye mu mwaka wa 2016. Bamenyana ngo icyo gihe Georgina Rodriguez yakoraga mu iduka rya Gucci riherereye mu mujyi wa Madrid mu gihugu cya Espagne. Niho icyo gihe Georgina Rodriguez yakoraga. Georgina Rodriguez yavuze ko bahura ku nshuro ya mbere Cristiano Ronaldo nawe byahise bikitwa love at the first sight, ni mu rurimi rw'icyongereza, ariko mu kinyarwanda ugenekereje byashoboka kuvuga ko wakunda uhura n'umuntu ku nshuro ya mbere, iyo nshuro ariyo ya mbere muhuye ugahita umwishimira cyangwa se ugahita wumva uramukunze. Niko byagenze rero hagati ya Cristiano Ronaldo ndetse n'uwitwa Georgina Rodriguez, aho bahuye mu mwaka wa 2016 bahuriye mu iduka uyu mukobwa yakoragamo rya Gucci i Madrid. Cristiano Ronaldo yaje kugira ibyo yigurira maze ahahurira n'uyu mukobwa, aranamwishimira cyane. Kuva uwo munsi bahanye amanomero batangira kujya bavugana gake gakeya. Georgina Rodriguez rero avuga ko
umubano wabo mu minsi ya mbere wamugoye kuwumenyera, kuko urumva yarahuye n'umuntu w'icyamamare kandi none ufite izina riremereye cyane, ngo byaramugoraga ukuntu Cristiano rimwe na rimwe yazaga kumutora ku kazi cyangwa se kumufata kumwe umuntu abasoje akazi ukaza kumureba, ngo rimwe na rimwe Cristiano yagendaga kumureba atwaye imodoka zihenze cyane ziremereye cyane, ku buryo abakoranaga n'uyu mukobwa bageze aho rimwe na rimwe bikajya binabatungura bikabarenga, kuko ngo hari umunsi igeze kumureba yagiye mu modoka ya Bugatti, ngo ibyo bintu byatunguye cyane abo bakoranaga barumirwa. Gusa umubano wabo ukomeje gukura ndetse rwose ibintu byabo bikomeza kugenda neza cyane. Aba bombi rero ku itariki 9 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2017 nibwo ibyabo navuga ngo isi hafi ya yose yatangiye kubimenya, kuko kuri iyo tariki 9 z'ukwezi kwa mbere aba bombi basohokanye cyangwa se bajyanye mu birori bya FIFA The Best, n'ibihembo byo gutanga, byari ibirori byo gutanga ibihembo by'umukinnyi wa mbere ku isi, bikaba ari ibihembo bitegurwa na FIFA. Icyo gihembo Cristiano Ronaldo akaba yaranagitwaye. Ni ibihembo byabereye i Zurich mu Busuwisi hari mu mwaka wa 2017 muri uko kwezi kwa mbere. Nyuma yaho ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2017 Cristiano Ronaldo abinyujije ku rubuga rwa Instagram yatangaje ko ari mu rukundo na Georgina Rodriguez, aho yifashishije Instagram cyangwa se urubuga rwa Instagram, maze asangiza amukurikirana ifoto ari kumwe n'uyu mukunzi we, maze ayiherekesha agatima, maze babiciye amarenga ko Cristiano Ronaldo kera kabaye yongeye gusubira mu rukundo. Nyuma yaho mu kwezi kwa gatandatu ku itariki 29 mu mwaka wa 2017 aba bombi Cristiano Ronaldo ndetse na Georgina Rodriguez bibarutse abana babo b'impanga babiri, by'umwihariko aba bana akaba ababyaye mu buryo bwitwa surrogacy. Ni uburyo bugezweho ndetse na hano mu Rwanda abatebete baheretse gutora iryo tegeko. Ni uburyo ushobora kuba wakemera ko undi muntu agutwitira maze akazabyara uwo mwana akaba wawe. Hagati y'abantu babiri habaho ubwumvikane, cyangwa se hagati y'imiryango habaho ubwumvikane ku buryo mushaka kuvugisha umuntu runaka mukamubwira ati dutwitire, akaba yabatwitira, maze abana byaye akaba bahereza, cyangwa se umwana byaye akaba bahereza. Rero mu mwaka wa 2017 Cristiano Ronaldo ndetse na Georgina Rodriguez bibarutse abana b'imfura, bibarutse abana b'impanga muri ubwo buryo, cyangwa se muri ubwo buryo bwo gutwitirwa, cyangwa se bwo kubundi muntu yabatwitira maze yabyara abana bakaba babo. Nyuma yaho mu kwezi kwa 11 ku itariki 12 z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2017 Cristiano Ronaldo ndetse na Georgina Rodriguez bibarutse umwana w'umukobwa, akaba ari umwana bise Arana Martina. Bihari nyuma gatoya yuko bari bamajije kwibaruka abana b'impanga, ariko muri bwa buryo twagarutseho nyine, aho undi muntu agutwitira maze umwana byaye akaba uwawe, cyangwa se umwana bivuganye cyangwa se umwana byumvikanye ko azatwita, hanyuma nyuma yo kubyara umwana ugahita umufata. So aba bombi rero babanje kwibaruka abana b'impanga binyuze muri ubwo buryo twagarutseho bwitwa surrogacy. Nyuma yaho rero mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2017 ku itariki 12 by'umwihariko bibaruka umwana wabo w'umukobwa, akaba ari umwana bise Martina. Uyu mwana noneho by'umwihariko akaba ari umwana Georgina yibyariye mu nda ye. Nyuma yaho rero mu mwaka wa 2018 ubuzima bwa Cristiano Ronaldo bwafashe ikindi cyerekezo, kuko yerekeje mu gihugu cy'Ubutaliyani gukinira ikipe ya Juventus de Turin. Ubuzima bwa Cristiano ndetse na Georgina bukomereza aho ngaho. Nyuma yaho rero mu mwaka wa 2021 Georgina Rodriguez ndetse na Cristiano Ronaldo batangarije isi ko barimo bitegura kwibaruka abana b'impanga. Gusa nyuma mu mwaka wa 2022 ku itariki 18 z'ukwezi kwa 4 cyangwa se ukwezi kwa Mata, Ronaldo ndetse na Georgina Rodriguez batangaza ko mu bana b'impanga biteguraga kwibaruka cyangwa se kubyara umwe muri bo yitabye Imana. Ni ibintu byashenguye cyane Cristiano Ronaldo, ndetse icyo gihe yakiniraga ikipe ya Manchester United, aho ikipe ya Manchester United yamwihanganishije ndetse n'isi muri rusange imufata mu mugongo kubera kubura umwana we w'impanga witabye Imana, kuko yagombaga kwibaruka abana babiri b'impanga ariko umwe muri bo yitaba Imana. So nyuma yaho urukundo rwe na Georgina Rodriguez rwakomeje gukomera, ndetse n'urugo rwabo Imana iruha umugisha kuri uyu munsi, bakaba ari umuryango aho Imana yabahaye umugisha w'abana 5. So uyu munsi Cristiano Ronaldo ndetse na Georgina Rodriguez bafite umubano ukomeye, by'umwihariko bikaba byongera kwemezwa n'uburyo Cristiano Ronaldo yafashe impeta ifite agaciro ka miliyoni 5 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga amafaranga arenga miliyari 5 z'amafaranga y'u Rwanda, akayihereza Georgina Rodriguez. Georgina Rodriguez nawe kandi ntajya hejuru urukundo akunda Cristiano Ronaldo, kuko nk'urugero mu mwaka wa 2019 Georgina Rodriguez yahaye imodoka ya Mercedes Benz G-Wagon ayiha umukunzi we Cristiano Ronaldo ku isabukuru y'amavuko. Ikaba ari imodoka icyo gihe mu mwaka wa 2019 yari ifite agaciro k'ibihumbi 800 by'amadolari y'Amerika,
byibura yashyize mu mafaranga y'u Rwanda yagera mu mafaranga akaba muri miliyari imwe n'amafaranga ya miliyoni 500. iyo ni imodoka Cristiano Ronaldo yahawe n'umukunzi we Georgina Rodriguez hari mu mwaka wa 2019 ku isabukuru y'amavuko ya Cristiano Ronaldo. by'umwihariko cyerekana ukuntu Georgina Rodriguez akunda ndetse ashobora no kwemera agatanga byinshi ku bwa Cristiano Ronaldo, nuko ubwo yaherezaga iyi modoka Cristiano Ronaldo icyo gihe mu isi hari imodoka 10 z'ubu bwoko bwonyine. hari imodoka uruganda rwari rwarakoze imodoka 10 z'ubu bwoko Mercedes Benz G-Wagon, ikaba ari mu mwaka wa 2019. nk'uko twabigarutseho ni imodoka yaguraga $800 icyo gihe, $800 by'amadolari ya Amerika. nk'uko twabigarutseho n'amafaranga akaba byibura miliyari imwe y'amafaranga y'u Rwanda $500,000. usibye ibyo mu mwaka wa 2022 Cristiano Ronaldo kandi yongeye guhabwa imodoka Rolls Royce n'uyu mukunzi we cyangwa se akaba n'umugore we Georgina Rodriguez. Cristiano Ronaldo nawe kandi ntajya ahisha urukundo ndetse n'uburyo yita kuri Georgina Rodriguez, kuko nka buri kwezi cyangwa se by'umwihariko mu rugo rwabo Cristiano Ronaldo buri kwezi aha amafaranga $80,000 uyu mugore we witwa Georgina Rodriguez. aya mafaranga $80,000 amuha abakubiyemo ibintu bitatu agomba gukemura. ikintu cya mbere ni ugushyira amafaranga y'ishuri ry'abana babo, nicyo kintu cya mbere amafaranga $80,000 aherezwa Georgina Rodriguez buri kwezi amara. ikintu cya kabiri ni ibikenerwa bya buri munsi mu rugo. ese ni igikinisho umwana akeneye cyangwa se ni ikindi kintu cyose gikeneye mu rugo gikeneye guhita gikemurwa muri ya mafaranga umuntu aba afite mu ntoki. ikindi cya gatatu aya mafaranga $80,000 Cristiano ahereza Georgina buri kwezi, icya gatatu aba agomba gukemura ni ibyo Georgina akeneye ku giti cye cyangwa se twatuntu umuntu nawe ashobora gukenera ku giti cye. ese ni parufe ashaka kugura, ni amavuta ashaka kugura cyangwa se urugendo ashaka gukora n'ibindi bigiye bitandukanye. ayo mafaranga $80,000 Georgina Rodriguez ahabwa na Cristiano Ronaldo buri kwezi agomba gukemura ibyo bintu bitatu twagarutseho. icya mbere kirimo ishuri ry'abana cyangwa se kwishyura amafaranga y'ishuri ry'abana, icya kabiri kikaba ibikenerwa bya buri munsi mu rugo cyangwa se cya kintu kiba gikenewe mu rugo uwo munsi akaba ashobora kuba yahita yishyura, icya gatatu ni ibyo akeneye nawe ku giti cye cyangwa se nk'umuntu ashobora nawe kugira ibyo akenera, ni amavuta, niyo parufe, ni urukweto ashaka kugura cyangwa se ibindi. ayo mafaranga akaba yemerewe gukoramo akaba yagira icyo akemuza icyo kibazo. ibyo ushobora kubyumva ukavuga uti Georgina Rodriguez kuko adafite amafaranga Cristiano Ronaldo ubuzima bushobora kuba bwamubana bubi. igisubizo naguha ni uko ubuzima bushobora guhinduka, yego ntiyabaho nk'uko abayeho ariko ubuzima bwakomeza, kuko na Georgina Rodriguez nawe afite amafaranga ye nubwo rwose atangana na Cristiano Ronaldo. umutungo wa Georgina Rodriguez kuri uyu munsi ufite agaciro k'amafaranga miliyoni 10 z'amadolari ya Amerika, n'amafaranga byibura angana na miliyari zigera muri 12 z'amafaranga y'u Rwanda. Georgina Rodriguez amafaranga ye ayakura mu bikorwa bitandukanye birimo nko ku mbuga nkoranyambaga, kuko nka Instagram ye cyangwa se urubuga rwa Instagram post cyangwa se kugira ngo asharinge ibintu yamamaza byibura yishyurwa amafaranga $150 kugira ngo akore post cyangwa se agire icya posting ariko cyamamaza. n'urugero ushobora kuba ufite uruganda ushaka kugira ikintu runaka wamamaza, ugashaka ko Georgina Rodriguez abinyuza muri post ari busharinge kuri Instagram. ibyo ngibyo nubishaka ugomba kumwishyura amafaranga $150 by'idolari cyangwa se amafaranga $150 y'amadolari ya Amerika, byibura yashyize mu manyarwanda akaba mu mafaranga menshi cyane agera muri miliyoni hafi 200 z'amafaranga y'u Rwanda. ayo akaba ari amafaranga ya mbere Georgina Rodriguez ashobora kwinjiza. andi ni amafaranga uyu mukobwa aca kugira ngo aguhe ikiganiro. iyo uri igitangazamakuru icyo ari cyo cyose, urandika, uri ikinyamakuru cyandika kuri murandasi se, uri televiziyo, uri radiyo, kugira ngo Georgina Rodriguez mubashe kugirana ikiganiro, nabyo ubyishyurira amafaranga $150 by'amadolari ya Amerika. aya nayo ni amafaranga menshi cyane kuko iyo yashyize mu mafaranga y'u Rwanda akaba muri miliyoni hafi 120. ikindi cya gatatu, uyu mugore afitanye amasezerano n'ibindi bigo bikomeye birimo inganda zikora imyenda zizwi cyane. muri izo nganda twavuga nk'uruganda rwa Prada, uruganda rwa Gucci, uruganda rwa Chanel ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. gusa ibi by'umwihariko iri zina Georgina Rodriguez yarigize bitewe n'uko ari mu rukundo ndetse ari n'umugore wa Cristiano Ronaldo, kuko mbere y'uko Cristiano Ronaldo amugira umugore we ndetse bagatangira n'umubano wabo nta bantu benshi bari bazi Georgina Rodriguez. gusa nyuma y'uko umubano wa Cristiano Ronaldo ndetse na Georgina Rodriguez ukunze ndetse bagatangira kuba bari ku inshuro nyinshi bikanarangira babaye nk'umugabo n'umugore, izina rya Georgina ryaramenyekanye. ndetse n'uyu munsi by'umwihariko nk'uko urubuga rwa Netflix rwerekanirwaho ndetse rukanacururizwaho amafilime agiye atandukanye, uyu mugore afiteho filime yitwa I Am Georgina. ikaba ari filime anyuzamo ibigiye bitandukanye ku buzima bwe ndetse na Cristiano Ronaldo, aho avuga byinshi bigiye bitandukanye, ndetse akaba ari naho yagiye avuga uburyo urukundo rwe na Cristiano Ronaldo mu minsi ya mbere rwari rumeze.
uyu mugore wa Cristiano Ronaldo nk'uko twabigarutseho muri iyi nkuru yahawe impeta y'agaciro gahambaye, ikaba ari impeta igizwe na 80% by'umwimerere ya diyama. Iyi mpeta ikaba ifite shape cyangwa se igaragara nk'igi, ikaba ari impeta yitwa Ovucat Diamond. Bene izi mpeta cyangwa se bene izi diyama, iyi mpeta Cristiano Ronaldo yahaye umugore we ikoze muri diyama. Iyi diyama, iyi mpeta ikozemo ikaba ari diyama ifite umwihariko w'uko yo ubwayo ni urumuri cyangwa se irigaragaza bidasabye ko uyerekana ku rumuri cyangwa se ngo ikenera amatara kugira ngo igaragare. Yo ubwayo yifitiye urumuri ku buryo ahariho hose ibigaragara. Ni mu gihe izindi diyama uzasanga rimwe na rimwe bisaba ko umurika kugira ngo urebe ko kwari diyama. Ngayo nguko Cristiano Ronaldo ndetse na Georgina Rodriguez, impeta y'agaciro uyu Cristiano Ronaldo yahaye umukunzi we. Ese wowe ku mukunzi wawe wagera kure bingana iki? Wamuhereza iby'agaciro bingana iki? Cristiano Ronaldo yahaye umukunzi we impeta ifite agaciro ka miliyari 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Ese wowe ikintu gihambaye cy'agaciro gakomeye waba warahaye umukunzi wawe cyari gifite agaciro kangana iki? Dusangiza igitekerezo cyawe muri commentaire. Gusa unanyemereye ngushimire ko wanesha umwanya wawe tukabana muri iki kiganiro. Iyi chaîne yitwa Umunota TV Official, kana subscribe cyangwa se abone mu ibara ry'umutuku kugira ngo ibiganiro nk'ibi ndetse n'ibindi tubategurira bijye bikugera mu bambere. Nyemera ngushimire, naho ubundi ngewe amazina yanjye ni Sokrates Theodore.